No tak povídejte, kdy jste tady přijeli a na jak dlouho tady jste? Prišli sme včera letecky z Budapešti, z východného Slovenska a budeme tu do štvrtka. Ideme dnes na otvárací ceremoniál a ďalší plán máme hokej, ktorý bude v stredu a medzi tým ešte by sme chceli dať čo stihnúť, pozrieť, možno že nakúpi, uvidíme, jak sa to tu bude olympijsky vyvíjať. Co kromě sportu tady budete chtít navštívit, nebo vyjedete ještě někam jinam kolem mimo Miláno, nebo budete jen v Miláně? Veľmi radi by sme podporili váš ženský hokejový tím dneska. Uvidíme, ako sa nám to vyskladá. No a fandíme našim, fandíme vašim a veríme, že to bude fajn. Bohužiaľ do Cortiny to je ďaleko. Každopádne veríme, že vám a možno aj nám aspoň raz, dvakrát cinkne. Jste tady, jste říkali od včerejška. Jak zatím vnímáte, že Miláno žije olympiádou? Jde to tady podle vás poznat nebo ne? Tak to je za mňa trošku horšie. My sme vystúpili v Bergame na letisku, kde to vôbec nebolo. Mesto je trošku málo označené, to je pravda, nežije to úplne tak, ale veríme, že v Alpách to je asi o dosť viac. No a v okolitých štadiónov to asi bude dosť poznať a bude to dobré. Asi najviac to je poznať okolo Duoma. Versione nuova e sai cosa dovrete fare? I'm really enjoying the Olympic Games in Milan. I'm very excited for figure skating because I saw that the new rule was introduced where they're allowed to do backflips. So I'm very interested in the figure skating. We are excited for the Olympic Games, but we don't feel the atmosphere really here in Milan. And I'm really excited about the Summer Games.